Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ubak polling do, ubalong Menteri Sarkar barem jong ke Sarkar jela, ubadai kami yakatnat ki kampen roisor, henne kasni ke arpenyo teri ujeliu, ulalet IT yaki dolar, lani kita ki kot kisla syak Sarkar jela ban pensaki yak jinglong trai ke Shillong Municipal Board, yak jaka sa wai jong ki jait benrio harijan hapot hemyo molong. Habai keren berkilat putai kubor, hadin kerja kendo yu sembut Menteri Rangba Kejela, ubak Preston Tensong, ubalong ru chairman jong ke high level committee, ubak polling do ulai tu, baulayo yakini ki duler men ba udang long Menteri Sarkar, bat kami yakatnat ki kampen roisor, haka baulala bakani keceka kedai kebala IT dek office UCM ke Hima Meliam syaka Shillong Municipal Board. Nalor kane ulai tu ru bahaus nem baulong Menteri Sarkar, badai kami yakani ketnat ke Sarkar kelat muru bantai ke surok sun ne ke flyover, kaban sedang nadu Raps Mansion, bat kaban kot cadu temyo molong, kabajrong antat kumba iway point arpo kilometer, haka jaka kabahe henyo point kenda iway henyo aka, bat ki jaka kidai ki baha apo upo usam jong ka cantonment board, bat sitang pat kadai ki baha apo ketnat revenue. Ke day ke jing shisha ba kani ke jaka kemudian life sau jar square feet kadai ke jaka jong municipal, bat kadang marsenda bat ke jaka kemudian kendo kemudian ke jongka Hima Meliam. Di kini ki nongshong ibadai ki nongtray jongka municipal board. Bat ki weipat ki babdai ki nongtray. Ki ba kalong be anya ki banchong hantai. Kawai ke balong syai bah kalong ba kimla ban claim ya ka ownership lani ka right of settlement. Ko hak bakin chong bin sa ha kate ke kendo. Namar ka kare ke kendo jong ka municipal board ka ba lasu accommodate yaki kum kinong trai. Ka ba hadien ka bakut jong ka period of service jong ki bat ka board ka mat ki diban pelaj no ya kedua yeng light setang lada ki khun jong ki de ki ba yo trai yo kam ha municipal board hi kalong tik kum kejeng keli ka mi mental lau ex chief minister udai ne amban pelaj ya ka official quarter kejung te habau chief minister berim uhapan vakit ya ka yeng bat ka mi wat ki jing tho social media boleh bu klemi hadien lai benai te komnung in accept ba ki nong shong ki nong trai jong ka board kin kam ba namar bekil trai ba ka board kade ka hop ka jong ki bagin shong sa ha kade ka kendo te ngalap peniru ba ka we pada ka angle kade ka developmental angle kani ka ba kongsan ba namar ba bun kin amkan mau kani henry haki snem ar hajar san arjan rio hadin bang asimti ya kat urban affairs ngi lapanya chakmat ya ka proposal ban construct ya ka surak road come flyover project na Raps Mansion shadow shatham metro sweepers lane but kani ke bajrong kemba ar kilometer duna bat ke area ke badan kemba pra acre don ar jat ki plot hang tu kawe gede revenue land ya ke revenue land gidon laingut ki individual but ke high court association ha ka kopor ki ba ngila dep ban siu ya ke land compensation di habang isi land compensation kabamut baka state government kalalong serious bangin pendap ya ke dishna jong kene ke flyover road kam flyover kabamut bangi kwa bandi congest ya ke sor bar habangi ong bangi di congest ngi penkelut ya ke sor kamut katai ke jaka ka sweepers lane ka bade ke end point jong kene ke project kamla bandan ya ki brio ki basong basa ka kebaar pada kalong bakadan ru ke proposal ban construct ya ke multi level parking lot kini bro atli ki project kilalet syaga defense ministry bat kunjuk syaga urban development ministry bat daladi ngalai kendu ya bro ar kini ki menteri aktivis nem te ke point ke basa menta kalong ke ai ke jing temu ke ai ke agenda jong ki niki kinhun ki bawan kamtam na shaba jong ka state ban nang aiding shu
ya kan ni ke jing snow marka ni kam dei ke isu pedeng jong ki jat benrio kam dei pedeng ki sweepers but ki jat benrio ke jongi hendrai ke dei isu ya ke jing long hok ke jing long trai ya ke khendau ka siap ke ownership jong ke ni ke khendau ke dei ke ba la kren chai ba ke dei ke jong ke Shillong Municipal Board haduk ke puar ke ba ngabat mangai ya ke ni ke department ke ni ke kam kadang long sub judice hakaba kidon haduk san teliki case you are sateng but ke court tenrai subsequently ke ikwaja kalong ba ya ke ownership la pen la rai de ke court ba ke ownership kam dei ke jong kini gibrio kini gidi ki nong trai balawan rak de pareng na duk ki de por bakin pendap ya ke kam ke bede ke jing sar ke jing pun khoi ya ke sor tenrai kata kam ai kam does not confer ya ke hok jong ke jing long trai ke ndo ke shap kita ke picture ke ba ngala persyang ban ai hakani ka representation ke jonga ngala kan top ru ki official documents ki ban yarap pakani ka committee kan poi syakarai kloi kat bala bat ba ngindan ru ka solid basis ha ka bangin kam ya ka jinglong try joko municipal board ya ka kini kedo syap pi kani keju ka National Commission for Minorities ladapin ya ingba jong kane ka representation ke jonga kala don ru ka hakisnem ke bamenchua ke ba kila dap thoteng ndriu 3 August araja nyo kila petition sha ulu member jong ka National Commission for Minorities unu Harcharan Singh Josh but hakata ka poru kila kam ba bat ki ong hang ni ba they have been living in Shillong for almost 200 years but still they are being evicted from their ancestral land in the name of developing a parking space. Kata kadeu arajar nyo hatway snem benchua. Te bat hakatu ko por na kadau jong ke intervention ke jongki kala pensuki ya ka jing persyang ke jongi bat kala nang penjerwet jerwat ru ya ka kam haka ying syari haka kuat. Henry ka ba syai menta kalong bet kani. Kani kedai ke question jong try jong kani ke jaka ke ownership jong ke jaka ke bala establishment ta ke kadai ke jong ke municipal board but lada ka don kenu ke dispute ya ka kendo ke syap kandai tang hapeng ke board bat ke hima melim kam dan ke question jong ke third party ke bala ban intervene hari ni ke kam na kata kadau ke jing man jong kini ki kinhun kalong baik ke baki shim advantage way bagi dai na mainland India ke baar ke reach ke jongki ke baki dan halo jong ke media but namar bagi kamdan ke akses ya ke national media kishim ke bui kata bat ki penkela yangi kum ki trash nong ban penlong yi villain ha ni ka jinga to kini gi kot kisla baro kide gi sakhi ya ke ek bangalala ban le kidon ki bru ki bam tip kidon ki bru ki bam kwa ban tip Andai ka jing shisha kalong ngalale la ka benta bat la kam ni kumta kini ki proposals jongi kinampai ha ka union government Ministry of Urban Development Ministry of Defence ke land compensation nak benta ki try kendau la dat ban pelaj de kini gede ki senjam kani ka bayat menta ka survey ngila sedang ko ngila ai wat yaki allotment letters ru yakini gibri bakini sa quarter Andai don ki ba yaki tu allotment letters ki penlong kum ka basis ke bagi lek syakut persyak ke depan.